Halapaini tu ka whakamatala, honani whiroa ma whaingata, no noa atawa ke whai ana, me tatalo moe o tu hei lala. Halapaini tu ka whakamatala, honani whiroa ma whaingata, no noa atawa ke whai ana, me tatalo moe o tu hei lala. E wisai, whakapo, a maasi mohono fuloto. Kaneongo, eleto, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua, e tupau o hapai ki o lunga. Ke malui, me o lunga, atonga ni o whai o tupua. Utulai la o tu matanga, motakau no me ka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga, utukalonga luko e hake anga, utulai la o tu matanga, motakau no me ka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga, utukalonga luko e hake anga. He wisai, whakapo, a maasi mohono fuloto. Kaneongo, eleto, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua, e tupau o hapai ki o lunga. Ke malui, me o lunga, atonga ni o whai o tupua. Lele a moe mai ko mokotu, ko e whangelolo a halai walu, sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situ a o whatu. Lele a moe mai ko mokotu, ko e whangelolo a halai walu, sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situ a o whatu. E wisai, whakapo, a maasi mohono fuloto. Kaneongo, eleto, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua, e tupau o hapai ki o lunga. Ke malui, me o lunga, atonga ni o whai o tupua. Ko kore ke u hufanga i he talamalo e whanua, ka mai ngahi talawhatapu kotoa be, whakatapu atu ka adai whainga maari e goni, ke whahoko ata mo polokalama ko ia whatu whanua whao, ai ku mai heni,
pea moe minista ke whahoko atu tau polokalama ko ia ki a honi. Moe whataonga pia kuongo le reia te tau polokalama ka tiki moto ki a pina. Pe koe whepea whetu ke lawa whanongo ai tau polokalama o ku o atu tai le rei mo tai loto mawhana ke tiki moto lava ke mo kau mai mo ke maua i he polokalama o e a honi. Pe moe whataonga pe e kainga ke moto ki share pe tau polokalama ko inga he ku ko ilo bena e waki whanongononga at ki he walu, ka koe pau te whanongononga at ki he ono, te ria na koe hani ihi na ku nau toki tai mena toki he walu, ka kusai pe ka pau te ki toki tō mui mai, toki toki whanongo pe he polokalama he ilo toni pe o toki hao pe o open hake o whanongo ai, ki he lere koe tau polokalama ki a honi. Taim tatau pe ko loto ke tatai lere, minista i he hoan, malo e tamau e ahon piven, malo e ngā ue pa mei tongan au ku whewhe ha ke ngā ue ki he ahon ko ilo ko a whalai te whugeni ko whaosi ngai ne ui ke pau ko aho le rei ni mo whaamu ke au ke ai ngā ue ko mo whahoko kai mau hoki mālo long whewhe ke piven pa whewhe ha ke tongan na i ahon Para bisola pa malo e mau whanga maari ko le peke hu whanga te pe whatapu ko ia tau haka ke pe ko whalai te ia ko whalai ko e le rei au pita pe whanua ko e malere mai nea maua ki turopu iau ki malai ki whalawat pa ko e ki waa taim bea ala to atu ai ke lava i ki polokalama sol Koi, au ku tu be mahalo ko hanga lau ko habe taimi ko lava o mao he foi taimi ko ni ki ho folau lava ki proklama ko lo be ke asimai o fa ko ta proklama ko he fini mai ki na tolo ko ku na mu he ngai proklama fa ko ki kamata be mo me tau tunga ko na ia tau press conference he ahoni ko wakai pe ki ai hanga ko fa ko atu o ku whakewhia bito hange ko lava ke ngā lahe ngai isiu ko hoko i he pureanga o ku lava peke mo whamatala mo ngahi whawhihu o ate kau whai ngongo o ku lava peke mahino ki he taim kok mo whanonga ki ai ko isiu ko ki he waka ko na e tō sāpate ko tika pau o ate peke whai haki ka mata me ai ko ngā ko isiu mahu inga en ku mahino bito ka deo whamatala na ki whahoko i he whonga ngā ue mo i whonga nai request aki o ku iai befoki ai ni ihu nau pehe koe te whainga maari ni nai tadon ke mo ngā aong aki ke puke ai ka pau tuange wakange aratu kai whahano puke i malai mo ngā himea pehe nai o ku ke whakaukau nai nai ai ha whainga maari pehe ka pau koe taim koe nai hu ai ki he waka mo hono request ke lava whaha ngā ue pehe ke ai i a sapate pena e fuu Babe ke arrange umbe ko ya. Ko ia so malo bisola ko ke te utok fok mai ke he mea ko pabili whatongai ne tali kabineti he foto a tawan pare mea ui ko ke mau ngofua ke mau lava tawataina he rea he ngai mitia o wate whatongai na tal pe fok e ta lere FF mai mo ta ke lere me tau tau ko ngai me o aga TPM ko whatongi au mau iai ke ai pe ki formolo ke ka ko ia ka ko si o solo ke lere ko kabineti wa mo ne ka mu sa ke have no to ho TPM fiti fo ke TPM ai Wa pe mo me tai mi family no ai DPM. Io te mamasi no kia ka ko ia ko ka fu ke me na hinga ka ia me ta na hanga fato ngai ai ke no fu pe ka mitia ia e foi tu fu mo tu ai na tu tau fituri mo ngai purean ki moa o fa ka witch hunting ka na to ka nga mali ai openness hange open to policy ai pureanga ai pare mia pa pureanga wa ja interest ha ta mo finge protect pe maloi
he mautara no aga tawe mautara no be interest. Kakai o hake whafonga kakai o malonga interest. Oi good governance ke pure ile fonua. Oi mea koko ke ai ke mau protect ha whainga class pe ko whainga cohort. Kau ia he mea mau hanga mo tolo. O whenge ke to ki mui au pitu he mau whunga whakaukau. Ka koe he whoki mai ko whihui. O ku ono mo ni koe. Hanga ngai e whakaukau sio whaiwa e tau kai ngā mo ia ngai nau whakaukau. E ka wau nei puke. Ka kono mo ni solo kai e ilo hata kai na ko au ni hala mo hau teitei amanaki. Pe ko ko toki piku pe mea hange pe ia ko te whatano ke he taki kasa. O ku whakapouri mai a mu aia. Ka ulava pe ki kasa ne ki ti tau ke tau. Aia ko e ko hange ko ulau ko taim na mai e whatano na pepe ko no molope. Ke u approve in principle o ke to pana whakaukau pe au ko ia pe. I did not suspect o ke ha whainga mea o mata whihalaki. Nai toki o mai pe koe ke u whakamoni he pepa. Te koe raki lau pe koe. Ai pepa na wangare wa whatonga ai ne hange ko tu ko kai ke cohesively connected hange ko tu motu e foi lo sika ia go e foi process do ke ne whakakato whakakato go ai pe makatu unga ko me go ke pehe ke ai ke tuange ke o mai na kau pe ai mau ia sa pate he foi me ne put off pe au. Ko fe go find out ko kai ka hape sini o emergency to hakani whakalala he pe ke tausi ai tō te wapuna. Ai tō mai wakapuna. Koe mea koko ke whakaukau o koe ai ha whahinga whakakaukau ke he. Nei te ke nau toki tau e whakaukau au ke taingoe nei mahino o ka au he aho e tahana e kai ke aha. Nā kai ke te hau e me te weki e mōni te. Pea kai ke mawahe mo o mea e koe nei. Ai nei taimure wai na uhu ai. E koe hae uhinga ai ke tau sa apate mai ai e mea. E koe ko whitai mea na uhu ai. Ka koe mea koe ke pehe ko hawhainga maari e kai ke utui au. Na ia hawhainga maari e. E koe katoa e umea koe ni. Hange koe ni. Koe whea koe toki ilo hake na e o si ai benga hi wakapuna na e tō mahi a sa apate ki moa. Ai koe na e tari he kakon pare e mia koe o mai o pika apu e nau utu. Kai ke uhinga lere ia ka. He koe kia koe hae uhinga toki hawe be whangi waka a sa apate. O whi mau utu I tonga ka kakolo tonga wike koe ki a whi mau utu. Ai a koe taimia koe ka pare o te tau te ai soka kaike. Koe uhinga koe kuwhatanoa koe. Ngari o hoko pe umea ai o hoko pe mea kene whanau I mea. O homo mai whoke ngai tānoa whuko ia me he ngahi mau mawhai. Pea kou te timani e ke te o maha te uhinga. Te o ange te o mai re koti koe ni. Te kono uhinga. Koe ne puri pe anai e uhinga koe lewa ke toi. Koe ne puri pe uhinga le reia koe me e te loloto ange. Ai koe uhinga aia. O toi o ngoe au ia. Ka koe ngahi operation koe ke he tō sāpate mai waka he sāpate. I he excuse koe utu. O toi ilonga au te loloto ange palparema. Pea kono mōne ana te whai ai whikum kia. Te o mahalo te o activate ha te opoloti te malunga ngeni. Whai mea kone. He mahino ka au o kuloloto. Ke ko whehui pea kia solo. Do you think o make sense?
ke puna ka whakapuna alu ki haa moa. Pe hawhi mai tongan ke he aho sāpate ki hao o pick up hane utu. Pe puna ka whakapuna alu ki kuka elani, ai ko kuhinga pe ku tonu e whakahinga ko ya. Does it make sense? He ko kutari ko na whai, ka puna ka whakapuna ko hao ki niwa. E wai ka hao ke tōko ki niwa, pa wai ke te lava ha mea utu anga whakapuna i niwa. Pa hao hawhi mai tongan no utu ka tō hokai ne whalau. Mahalo pe ki mei uhinga lele. Ka hui kai. Ko ia, ku mahi no pito ai whakaukau me whamatala. He ku hange ko tau mua whoki, au ato request, ko tau mua whoki, ke pick up o ngō mātu a kuna pukare ahi. Uhinga whakaito, whaka-health. Ai e whoki ko tau seot ki ai, to tonu ko uhinga ko ia o si mea ia he minista mo ui he ka tawha aki a ana health. O ne be ia ko me kapahi ki awe he ahoni ko tihi ka kina te au nao ka pong. Tēnā mālo lo pēnā wa ia. I ahoni ka kina te au nao ka au pa kupau ki whema neonga sāpate ke awe he ko ngaha ko mo ui umaha uinga. Ka koe ke alatu koe mea, koe ke mea ia he minista mo ui. Ka koe ka matare fihi e hui. Muka matare ke fihi re he taimi ko ia. Yo huloloto ya solo. Huloloto au bito ya. Kako pehepe o te tau toi tuelai. E ko si mahino o si tapua mai ka saya ki ai. Tuku mui e au e mea ko ia. He kono moni o kwa ki utu iau e kaurere ha tau toi tala noa. Ne tu ko e taimini. Kiwene mea koen ko lava o mau e taimini. Koe, aia koe, tu keheange wakapuna koe o mātu a ku na uhinga ke awe, kuna ki tongana pepe, kuna os mamahe mi tongana. Koe, kako whailonga whakia sole lahi koe ngāwe. E nau ku hilo mai au ia he whiawhi moni te ke cheki. E nofo anga. Koe whahako mai ka au, koe whahako mai koe check out me hotere o alu malai wapuna. Koe check out me hotere ka te alege hotere ke. Aio koe pehui koe pe kunai feia e taimini pe na te fok pe ko sa whakapuna una foki ai pe na foki pe normal flight pe na mai ha ea metivek kai ulava tali taimi kana osi oange pe instruction ke kaunga oe ke now find it out for me Tako me koe o ki me benia ko fila veo ki ai. Ta koe waka sapate ko tō mai ki heni. Koe whōngā benia. Te nau lawa i tō tala o mao e whakafufu ai. Something wrong, something weird. Something wrong somewhere. He ku mahino whoko sapate o ku ai e pe whoki kei ko tau mimi whakawhalala pe ta whangi me malai wakapuna he kau ngā ue ko kunau iai e kunau whai no sivi e umea ta haku whaano poni pia mone te tau ma sapate ko ki hataha ngā ue whuki nau to kau ngā ue lotu ko a sapate ko whui hau ko ia ko whui hau whai te riha pe nau dole e nau wha mo nau a Io pa kai whuka kuri e sapate ko ke fulo ko ha check ko kono moni this have trigger new dimensions, Ke whātika. Koi. Ko tui mahalo mahino ai isiuia ko ia, ko inga he ku ki fuwe mawinga ta prove hawhanga something he dainim, ko koloa pia ku ne hanga trigger mai, ai whahinga mea ke whai kia whakau ko inga ko ngahi waka koe e toi rikesa apate at he kahau. Pea mo ta whakafuke taha man tiko, nakitala noa before ki ai ko fu pure anga maalohi ia, na ula pe na tolo o arrange e whainga mea maalohi na ui whapaanga mga mea ko ia. Ko tui mahale mahino kata tuange a isiu ko ia. Kata ki awhi mai mua ke mea koen he press conference ko ngā ku tu ko e trucks he ta tu ko he ta nimi e potu ngā ue he trucks ko hai tu ngā whamui mo wau ki ai ngai potu ngā ue i he ngā ue ko ni ku mo whahoko ki he hono whinga ko ke tau i trucks. Nā whanongo pēr nei i ono ho whaha he taha ka whai ngongo ko mimi mea ku puke he taini me ka polisi ko whangi cannabis. Ko whangi
marijuana pe ko toholo I tonga na pe ko ha tunga kwa ha monga o ki he truck se dani me potunga polisi. Io ko hoko me poke polisi ne ko hake ko glau na mau hu mai pe o fai fataha ko illicit drugs steering committee. Na maha matoria o activate no fai via ka polisi e nau overtime pa mai nau me lele mai nau petrol mai nau ut. Ko me ko o mahino mai o spuke ka polisi me ma ko me lele ko no. O ku involved e ka truck mama ngai me hana wa moya wa no to no lai ni ko ko e paanga watermelon e foi e ata kai ko pa ko lai truck ko me kilo ni mano around it aya ko me ko mahino ke au ko ku to resort kai ka adik ki marijuana mahino le wa ko ki ai te hat ko ngai hat trucks ani ko mahino le oksisi o kune lava le mai o turika foga ka tanene ke hu ta tua kauta mai ai foi ai waka go ngi to mai sapate nau sisi nau sablai nau ki finga mai da fa ko o fai toka ngala ya pito ya navy ya pa ka polisi kita foto ki toka ngange ke ngai container ha go ya poti ko soka ka fo ki ka pai lava o fasisi e cos si leva effects e ka parte da ora do finge fasisi effects kai ke tu mau pe la e cos poi tau fanga tua ke hola le ka koe whakakau ia ke unu pe mo taiveti mai mo silini koe he koe fotutu ki mua ai au alua tue he langa tamate afi moe koe pe ne relevant na ia ka koe no tau I hanga tone trucks kono fa hai go raki me go na mau se matolu ke o mai silini o fi he pota muy network ai ka supplier pea fana tula be en holona holo timania fana tula be mo holo effects go me leva o fai mo ho ha ta ha ki ka o fai fikau mo ka o NGO ke no hanga o ke more efficient no for recovery reintegration harm reduction for component ai go o tui o te tau unu pe ki ha tonga ala mapure I he mea goeni ko anga I whakaukau ne onga go si loloto ene network ana I loto ka pau te to ki moa smart ange mo wise ange hono strategically design ai fonga ko tu to ko nyau pito he ko ai go ke excuse mai o America te re na mau he ha mo ngai fonua te mukala ti ku ha mo te ko pe na na to ko mo nyau pito ya I atakai ko ya tau toria ko me ko tau monu ya toria ko tau ko sisi ko tau saisi so if we are to pursue hafai mea te tau fe turi be me hivo ki ha ke ma ke be ke te fula ha fe dua ke lere ke hola ko me state ko algo ke state ko I puri ai fo folo ba ko lo si state ko ne we da me be ya ke tu foki na ke o foki ai report na o mai mi baba o he fu ngai fu waka koloa ku aseng ma ngai lai atai ku
o singau holo ngai fu me fu skolo ai na tolu I he lolo to he moana we ke lo poko na tau mata u pe ko na ko mi holo ngai fu me na la ku ai ngai ko ngai me ko na te ki na holo me turi ki atu ia kako konga ia foki me ke he ia o ku fepaki mo no tau ko drugs I ha fe tu hanko tonga ko fe fainga me a whaka satellite mo fainga nau ke hulu hifo mi o lunga lava ke monitor ake ai ngahi mea pehe o ku malama mea koe pe fu mamafa ia mo whainga taa ke lava ke tau ngau e ke whainga mea pehe. Iyo, o ku iai pe, o ku exispe u teknolosia koe na e son. Hanga kou lau, ka he, o ku iai e ku e maunga fotutua mandolia ki ta whak koe ni. But I don't think it's wise ke u share e platform koe ni. O ku whai e ngā ua ia, e ku koe mata vai vai, o ku nofo ia he whanki wakatou tai loko lo, mo hanga e mantuina o spuke waka I tongan. Koe ne hawa nei koe minusi, la hau ia whetaurak mo ki wakatou tai I loto tai. O floati le vai utai ia pa. Hau le vai waka ia koe minusi la, o tau mai ki waf. Mai hau e waka loko lo, tau mai ki wafu koe ia kasto mui ai mo hatu mo hakau. Mo hakau, aia koe issue ia koe ko se identify koe mata vai vai. Kau whai tokanga ia ki ai. Le le koe ni. Kona moni solo, na mauhube mautol. Koe maulak whatahabe bahanga to'o foi issue koe a. O mei, o mai e au ki au pe mai MINISITA defense. Ai issue koe hono tau itra. E koe tale o se symposium he wafi wataha. Mo e wahai he wharearea paanga mawahe ke mea koe ni. Kau te pe wha. Tau pe, 5 miliona he tau koe toa pe. Ua, tolu, ua wha. Wela taim nei whakamapopo mai ai. Ai whakamore ko si ngau ea ke ngahi. Ngahi siringo ni. Me ko tau koe toa pe, me ko taha miliona tupu si I pe ko si ngau ea ki. Ai ko siona kai ke pena ia political will, pena ia technical know-how. Ai ko ne huinga I kai ke lava o tispese siringo ni ki ngahi feitu to tonu ke ngau ea ki. Ka tau mau hanona. Ai ko mahino I bau in the last 3 years ne te ke ia whainga indication ia o ku take to heart a symposium na hoha again ne afio. Pe hanga to o foi pulga. Solo te o te foi clarity go ni te ria na mau halanda. Moilo ai impact go ai trucks I hotau youth. O kui kai ko haki me a simple ye they mean. It's not that simple. Ai ko sio go ka ku ka ba ka tau pay attention ki ai. O fata tau mo hoha mai go e ne afio. E perdon ke hoha mai ne afio pa tau hoha mo tau dol kakai. Ke malu I hotau fonua la mo tau generation hoko. Save a nation and save the next generations. Ai ko foi me go no. No winga I take to heart ya pauhanga o fusi I mai foi responsibility go ya o ofi mai ka Koe o wha ai whakatai me lahi o ku lahi no whehu ia. Ai foi lea pe tawanga mahen he drugs ko ulu I wheke. Ka ku hange ku tua koe ki ai ku hange ia foi lea o maa whakatu ia hange mai pia whakatu I mua whenga ke tau o hofi hafu nothing hafu mea pe koe kia mea pe he ia. He ku malapa pe whoke ngai whanua ia ku whanangai morini ku ai ngai whanua lahi ia. O ku o holo na toga unofo mai kau takia me whetuke. Koe whangi waa hafu pea ki lalo ko wege a taha mai e kau tama lalahi apido nau operate na tolu ia e whainga pure anga ia whainga whaunga I koe ni syndicate ko ia operate na tolu ia whainga whaunga wha professional ia whetu kehe o ku kau e whainga mea ko ia I he anga ko homo wakai ki ai
pe ku mo la ki fai no foi tau I ko drugs e lava pe ke ne tonu pe me system ko mo fodu gai e ma ka to pe ko hai o ku I he line ko ia o ku aha ne ka kunga ki ai. O kai ke relevant dimension ia ke tala no mai ai ki he fonuan he ko aja o kai ke ho ha ke kau truck loads ko outside of Tonga ko aja e fatala no ko ini in order ke lava e ha kau trucks cartel or release my trucks ke fo mai tongan they must have a contact point. They must have a contact point. O kai ke pe ke ta fo be na tolo fa te I si tongan ke to ka be pe ta pe ha ke ha I kai. They must have a contact point. Urakia. Ua contact point go ya has to be very powerful. Because politically powerful, because financially powerful. Kung ke ne lava o ke ne lava orchestrated fu network ko ya. Ora ki po ke ne ma o ki ma fai fra politikare, pa ke ne ma fai fra panga la fra uria. Ke ne ko taimbe ko fispai o ngawe ngai point of contact Aya ko tala no ko ki he ulu ifeke o kai ke ulu ifeke pe sei ke hange ko kautaki trucks adel o mahal ko hinga tala no he context tonga ni contact point e kau trucks cartel he kai ke lava facilitate ha shipment nia ke ha o hu he customu o ha o hu mai ke he fonua pe hu he vakapuna alu kai ke lava ia simple setting o tau tolo ne vangi ki kau ke he ke tau lava da to ave hafu kilo tanima ke fu panke pure oku supposed to be highly secured ka ko ha me ulava I ka ha me o vare ka o vare ka to be ko ma o mai trucksia me he fu pange pure ai go na e winga ai alu go ai embassy America o house ai ko winga go na perceive o ko mal for security ai ke alu truckson no foi he amount ko kilo tanima ko mande ko kilo tanima I tongan he taimin he lao ko nga popula ke mate and to have that guts ke alo ave tuku ya ka lava lo ta off the street of fire e ka rana be ko somebody has to be bigger than what we think ai ko si au ko taine miki ko whakau ke ului feke I ki scale be ko network atongani Mahino pito ai whamatala ko ni kuke o mai pero di mahalo ko I kawenga ko ko kawenga e lava o ke tau fighting au ke he weekend pasal over he weekend ke kawenga te tau hange ko na ki whamatala ki ai ko pau ke ngau e taha kotoa o tokoni ka lava ke tau whai lewa hanga au ke ta whaaki ko ia ko tuunga ko ni ai ko lulu tai ko ngā ko tape he fe puna aki ai whaari whake deo hono mention na palparema ko ni malawa puna I ne puna mai ko ke hao tō ko tau ki whai waka pe whake taha o ku kei mo ui ko he tainimi ka koe hae tuunga ko o si whahanga au ke toinga ngahi waka koe pe koe no mo o ni koe ki waka pene taha te tau lawa o mo ui atu ake tau whanonga atu Ikai no monia na solo ko decision has to be made ai la ko futu ne na ton ke fai ne afia ko toka ia ke fai out a month area na mahu mai pe foko aho avalu ko Januari aho fitu ko o February mautu ti sai tali I mea ke fetongi le vai a CEO ke manage ko pe ko funga nga fa pure nga pe ma ni to la vai fa ko he aho
o wavalo February ai pa ko tafo ke me na hanga o whamahino i ke kabineti whamahino he media na mahanga breakdown e whaitutuni ka lava ke maulava o make decisions ka ua te mau clouded i he whakaukau i o osean koe au kai ke lava whahatutuni ai koe mea koe na ue koe whaingofua ngai whaitutuni tau hanga o put in place a solution ke koe foi solution i kon tau moa pena ke iaha fleet ke puna koe foi tau moa ia pe ko fe anga ene tu whaka finance whaka commerciale o issue ke he ka koe issue ke lava o restore service ke fie malie ai kakai he whepunaka ki he ngahi ot motu so au peka mautolu kai ke maulava o whalau ke whahako mau ngai whatongia ke ngai potu ngā we he ngahi ot motu koe hupe koe tai pau nai provide he lulu tai aia koe foi mena mau whetonge koe ai CEO o speni ai brief he paso ai CEO he tunga wha teknikare tunga wha maintenance i uwaka puna ka nauhanga i ko o revoke ai certificate of airworthiness ai white dwarf pia koe sapa was right off uia ai mahino ai o mai ututun mahino ke o to hoko o to kau ia he fai tutuni ai kono eliminate umea koe ka ke mau mahino ka ke te lava mahino mo ui ka mau fai tutuni ai koe fai tutuni lewa ke extend ai wet lease koe ai waka sapa koe sedem me no sila ke kamata pe ia he monite ko a wafa ai kamata ia monite wafa repair mo ngahi mea he waka ko ne tuni ota repair mo ngahi mea he waka ko ne white dwarf ai ko whakafuafua lewa ko ke miti he kau engineer ai demand me paso mo civil aviation wiki ka hau ia up and about no lava meet te whai lewa te kore ke he civil aviation ke nau te mai o te cheke waka pe lava ke oange ene air fitness ka lava ke nau puna katoa he wiki whakaosi ko pepes pe ko ia solo ke lava ke mobilize ka kai ke nau ngai whe mau ko mea ko pe ke whakaukau i whaka business me iai toki lava u mea ia koe ni ke mausi o le vai o mai mo ngai whamatala paanga neongo te ke atita o skore ke atita o willing atita ke nau expectate nau tore ngai foi process koe ni aia ko taimi ko toki hiri whakangataha mai ke mau te pire whai tutuni ai whakamatala paanga mo tunga whakapaanga ai kautaha mo tunga whaka engineer mo whakamakini kolo ai ngahi fleet ko taimi de mau toki whai tutuni ai pe utotonu ke fou ai kautaha ko ni kiwhi ai ko tutuni ko pe fou kiwhi te ke ako ke mau whai tutuni ai ko whai tutuni na mau na ko hanga po ai provide clarity that has to be done later ko foi mea ko ke mau lak focus ai ke restore service ia ke miti fe mau e kakai to ko toki mahino ka to mai mea ko pa mau toki o lewa pe pe o atu hafi 2 miliona pe whakataua to e kautaha ki ha private sector pe partner mo ka to fai tutuni ko e to fai ka to ya mo te ke mau e mau tolu ia e mau te pire tutuni enough information to decide otherwise Kei na o whanau whake i he press conference na e whai i he paremia malolo mo e ni he kau minister malolo. Whika aku malulu tai. Koe konga na e ai whake upa matala na e tuku mai na tolu koe lulu tai, koe waka, koe hoa pe whangea walu noa. Na e o si puna i koe aki waka koni. Tu ikea pena e hoa whangea walu noa pena e hoa e whaawe walu noa tu ikea tai ka jau tu iau o kea ka kai pena e hoa whia e waka he taimi whakatau o mai no
Na naufragare e align. Ko poini na naufragare e align and put us into this dire situations. Koia. Ko nga fuke ko ni putawa o kia ai. Ka koe uhi foko kono lahi foko hono fehu ia koe koe ha uhinga na alwa fika wa o ke amau ni kono whakatau. Pako di mahana o mai ai whamatala koe ni koe waka koe ni na hoa pe whangea walu noa na e lava o ostingawe aki e waka. Ai koe whakaukau atu foki ki tau tolu ki ai. O ku ofi e waka ai i he who au pito. But whai e whamatala na tau konga ki mui. O toki mahi no ia e whamatala ka ko toki whakaukau atu ki ai. Ai koe waka ko ne whetong pe misini o na pehe. Ko na tula koe wakapuna ko ne whetong pe misini reset foki a noa. A pausi o lewa historia koe waka na e fo e waka he wafta hanima. Ai ko tau whetong misini pe foki lewa ai ko mako whetong wha os koe misini o ku petok whangea walu noa koe pa toki lava ko o whae koe whakatau. Ka kusia tu na ke kia hafu whelawe ia ke pehe na e fo o e waka. E na ngahi he wafta hanima. Pa maha koe tau whetong misini pena na uhinga ki ai. Ka koe time lahi o ku kai ki kakata ufa matala ki kakai whanua. Pea kulawa kakai o mauhala he ume alahi o whakaukau atu wef e waka ki he mea koe. Ta koe koe nai whetong misini pepa reset o noa te kamat fo o. Ka lea rea i te whetong misini fo ke noa. Ka koe tuunga ia na iai ai press conference koe ni i he waka. Ka koe ne tuu ko ia ko hange koe ku ke whamatala mai i he lulutai. Mahino ho whamatala. Ia e toki orewa ke mawe umea koe ni o na ulere atu. Pea mo sio ke ngai ripoti. Pa mo toki lawa rewa decide koe ha mea e hoko atu ki he ka au. He na mea e pare mia malone pe he koe option pe o kune tui te mo whahoko. Koe whakatau e waka fōu he tainimi. Ke ne whai mo ne whakalere ke tokoni ki he mea ke he te puna aki. Ka pa e loto ke moi lulutai. Pea ko hono ave lulutai o ave ke kau taha ke nau whakale na tore. Ang ko no whalere ko he real tonga. Tuang he pureanga. Ko toi o toi meta ane opinion pe anga fe tau. Ka toi meta ane opinion pe anga fe hala whanonga i lulutai. Ko ngahe na ia tau i tolu na ia under his directions and leadership. Ko he me buk mai no ka te au. Ko ne mawahe atu ka tuku mai ngai fukongonga. Fukongonga ka pakau e loto runway. Ka je. Kia au solo ko. Oko e whina biau e kau minista malolo. Na mau komit panga ko fufu atai mea ke mau. Tangut pa whianga ngai e bea i whare area. Komit panga ai mafuri lewa te bile ko hao lewa whafonga te puranga. Kana ora kena to whafonga i mai kakai. Ka whafonga kakai peko na whafonga kakai peko na tolpe. Ka kono moni na ko whina he ku who'ou whoki. Ne te ke hafo i te mia taha. O rotonga pe tautuki whare area mafuri te bile hanga pe mai. Ha ue e whaigo ka tawe whaigo. Ai ongo fo o so pa u fa fe o minista ma lo lunch ke o ko feinga ke hanga o to e si o fa foi tui personal he ka hanga ka pesisi go principle of boy ideals o go hinga go o mahuinga ke mau turi fua ke pure ile to hawe ka kai o ko ye wei ai go Neo wai be ko e ku sympathize mo situation ni. Ka ko when it comes on talanga i to have fonwa. O ke he ko perspective ya ku e. E ko wo ti be ma komit para ma to ba ma yo lunch. Ka ko uhinga i fatala no ke e ku hanga foko mai ne view ai go kioga ku irrelevant. He no longer in there, so his view is not welcome. Don't give advice, mega by invited. Mantém foco view when opposition. O kuna claim mo opposition mo fetong so.
Ako tu mana opposition ni adu ni ko ngak. Goia. Kagono ke fo tau sa na to tori foi ka na nauto. We already tasted it for ya ka na nauto. Quando fu ka ri o mauto. E funga ai ke kiau by end of this month. O tau lava ma o filit ke ne miti tau e. Pe me ai le vai toki. E ko me fu ke ko na fa lave ko o wai amanaki lele ya aku. E kono hinga ko advice ko o mai me he technical feel o falalanga ko poinia ko aku. E ko anga ko no fakalele ko ki moa. O hanga he foi report ko ne paso o mai ata totone fakalele ko ki moa. E ko report ko e paso. I continuously compromise non-compliance. Me na don't get fight ka na get fight. Me na don't get fight ka get fight. Kako e gateway go ke exiteni. Ko matapa go ke huai ke exiteni. Ko no fravai ha ke rocky foi matapa be. Ko rock foi matapa be me gui ko non-compliance. Ko te fravai be foi non-compliance o ke you are heading towards exiteni. Oh, hala fononga e exiteni. Ai ni ko na uhinga e ku hanga o haki fare alea. E na ma wa fa matala falala anga fa technicale ki hono compromise. Ai regulation go e hono upkeeping e vakapuna. E ko ke ngata be vakapuna e upkeeping i ko mo ka ukulu. Ai ko na uhanga pe o compromise o me go ya. Ai go gui go e malai aviation ko non-compliance. Ko hanga ya whakamahava matapa ki he exiteni. You're opening the door. Kaya. O ko palala make ke advice ko ni mai he ahoni. Urakibe o ki falala angang kau ai famatala o ko mai he paso. Me famatala o mai he CEO fo. Pe makatunga lele lewa ai mafai tu toni ki he way forward. Ko fa matala ko pe he na ni niu be vaka ko foi misini ko ne fetong pe wiset. Solo na ai me na asma he report ia. Ko no fetong e foi feni he twin otter. To mai was ume ai. Ai vaka fo. Ai ko ngai fakatata ko pe he tai falalanga bita u fa matala ko pe he ko na tahani miliona. Ihe ai ko ha fu ko ha assessment ya ha engineer. Ko foi hanga pe he kau politician ko ni o fu ai be o ko vaka me fo be ko ho be fi ai be ko ka ba ko vaka fo o bito ko no poini ni man ai po no poini wani ma that kind of thing ai go pe ko ha me ki tau entertain ko e ha ngai fo mata be ho te ringa ko alu te ringa wa ko ke le si tai e ko mai no pega te au ya ko pe fa na fala pe foi veni yo wat huk malandu i he konga ni lultai. Na me pare mia malo he na press conference. Ono eke ko ha fo nga fu fa more ko to hom time mandu time go find out ko nga fika pa vo go around ni he ni mi me ana kamada lulutai go sia alati fa no million. Ka me pare mia da mai. Piwa hono fika i pe ma u me nga fu auto fika na na wo mai o ko piwa ono fika inga fu me ga be ko ma u ga fika go ni me fe. Pa go wa ke hende be mai na ia report mate mo fa madala foki na ke kia engineer na alo civ tamai na o kuia pe report engineer ia na fa ke lulutai ka fa ha me ta fa ta solo eu fi algo para report engineer talo e ke report engineer ko ni talo ke portfolio ko te ke report engineer e le fonte pure o eke ya ke retirement fund o eke ya ke lulutai o eke ya ke haiko Australia. None of them provide any engineering report.
He ki au safety car dia ka nau tolu. Ko mai ala loia. Koi. Ka ko hai winga. Ka ko hai winga. He ko he na wa mana ga o ma o retirement fund. Na fai tu tu ne retirement fund ke ave na usirini ga do ga io. Ko winga he ko no ma fai ripoti. Amana ga o no ma. He time go na ga ke provide he lulutai. Pe wa mana ki e ma o ya aceleria. He time go na ave kakato na direct support, direct party support. Kia mo whakau i mahino koe ka au lipoti koe Royal Commission koe he asika. Koe ume ene jo don ke whai ke ka umea koe ni. Ko nau mai ala loe ke nau unga kia. Ka koe mea ta koe na ke pehe koe hake koe. Koe pehe tokua. O fiwa no whakau kau. Ka tuka anga wha manatu. Koe paprika kau ne, solo paprika kau ne wafe wa tolu. Whamatala ati taia ai ngahi i whamatala ai pureanga. Koe panga e wataha miliona, ai ikuiti share ai pureanga, i he lulu tai, wataha miliona ia. Na tautoki ilo pe he mahu koe no mea wai wha miliona. Talo e nau lere mai te keke tua taha ke puaki mai, he pare mea pego, tokon pare mea pego e lulu tai, o wai wha miliona koe whakatau share. Retirement fund. Te keke to puaki tua taha mai wai ono miliona. Na toki ilo pe. Aya koe ono koe pe wha koe koe hongo furu e tānaki ke wata koe whia solo. Tolu tahaya. Tala mai rewa se eria. Koe mausirini na to tongi whakahanga tonu. Koe tokoni koe nei whiunga mo e wha poini 5 miliona Australia. Kono konveti koe ke panga tonga. Me koe 7 miliona ia. Tānaki ke tolu taha koe whia ia. Nge whakamatala patseti koe wafe ua whake wafe ua nima. Na mau whakakikihia he whoipanga ua miliona koe pehe pare mia koe grandia ai pureanga na e ave ki he lulutai. Na koe whihui atu he pare mia koe ahoni. Ha winga koe ke ave koe share, koe whakatau share. Ke reflect mai he equity share. Na mai koe grant pe, ai koe grant koe aya. Koe tiri ia. Ai koe grant ia, o koe rewa ke nau toe account nau to loai ke o mai he share, he equity share. Ai koe via ia, ala tanaka te ua koe via ia whano ai. O pe kupengo fua pe no mau. Oh iya, kau te ene ati tai mai ua tolu ua whaamo di ma. Ai ko kuinga, ai peke wha manatu pe ia, kau no moni. O kai ke te wheware loi ki ta hamia na te whai pa puri ai moni. Ko tui mahalo mahino ai da whaaki ko ia, Piven. Ko sai fuke ta taimi, ko tui pe wawe mo taimi ke check-in ke waka. Daki whao sa ki mai whi e mea koe ni koe ngaha ke alua tuia mo e whi polokalama koe ahani. E mea hoe tako ni pare mea nau press conference. Koe kau taha kona nau whatau malawa puna na as hu mai 5 miliona. Pea eke atu pa koe hapa na as hu mai pepa koe ke ilo pe koe whe pe koe os whakafoki pe ia pe koe hea. Ka koe ngā koe mea koe o fia ka kai ia koe wike nima koe ni pe ono kumo pe fito kumo press conference ya ko information lahi au bito o kulawa ke mo o mai ko pure anga mo dole aho pa do ha mo pure anga aho ki moa o mai mo na me ko te fu information lahi o na mai o te mai ko fia to ton ke fia ka ga i he kulahi pe information ko me be ko ngo i he na press conference lahi nga hi me fa ape ke ma o fika to tonu na da mai be mo ke pure anga aho na don wa fika ka ko nga foku na ma ka ko me o mai he tokon pare mia 5 miliona na hu atu ki he fata mala wapuna e contract ko ya ko ne ilo ipe ke tonga pe ko swa foku pe ko fe o wa ma tokon pare mia vava au be tokon pare mia e wa tokon pare mia malolo
Oh, iyo. Hege mau ke ni mamiliona solo. Ko me bena mau na tahakilu fitumano o ni mafe na pehehe kau tahana na ufahu ke account go to anta valu. Petal me te na o ana hono ngai tau mo ka tal me mo na ke ngai tau mo ko ke. Pero mana ko mau hala ya ko fahu ke account você vem da ko account fa tu. Ada mago doki na press conference hoko tau tui be hanga ko ke ka fai ngongo ke mahino naku na ilo pe fitu al ke ko na ko ke faha ilo ke o fanya taya solo ke tau taria ko foi moni e ko ta go ni o na finga mai ke mau negotiate ke no negotiate na contract ki ven una o silo o si rescinde revoke contract. Pero na finga na doge na tala no hanga ton ke paremia. Ko au na katin he na mea. O mai o activate te processi me feitu to tonu ko tonga airport limited. Ke fai fe mai no aki ai pa toki progress me ai ke minista MPE e public enterprise pa tok progress ki ai ke paremia. O e hau e matapa mui, hau e matapa mui. Go di mahalo mahino go di mahino kai mahalo na uhinga ka tamana na o si hao na tolo kaka mai ki mu abagu na pena doga matapa mu ya matapa ya ke na kaka mai ke na wa ai matapa ko na wa ke ha wai ka gu website ki mo fa hino ke na ilo is like ting doa ke na takai hake o hu mai ai pipeni ko dui mahalo ku tangari fe unga ahoni pangi issue ko ni aba udah me ke loto ke fama popok kata mama ya dato ki filonga pe wike ka ka ko dui ko kama polo kalama ko ni na fa hoko mo ton paremia na ni omai u guidelines me ani ko nak tala no gai me kabineti figa aki ba mo social media ko ngawe aki ba mo standard to fe ma uke ai tala noa pe mo polo kalama pega ngata ina ni o mai whakaukau o ku tariko ke mo mea mai ka minista o ngawe ake social media ke au o mo tokoni mo whamalo mo whamama ki he kakai tonga ko e otomuri au du whawhia ia ki he kainga tonga ko ni i he otomuri mau lahi ko e mau longlongo ate ngai mea koko ka ke papa kwa hawhainga isiu ke loto ke whakakato ake tato ki whilongo ake kau kai teu ho wholau. Oye, malu feo en vez de solo. O si agua que o si agua que te moyo foi misini agua. Kako fa malo pe oya he tu nga ko na wa oya hanga ko na usei fo na mo program pe mo minista ko mi ton da pua e wa da ti bien ma. O kapag de mo hang pe mo to fatonga. Lau mari re ko me gui ko open to policy ko ma para no pe pare mia good governance ko elito ko issue for gini o fai to ke ko fe o hake me gon o tamo na fa ta hai ba me ko o foreign dignitaries ko high commissioner ko ambassador i he whaunga tala noa o wai whainga whakaukau a pia pehe o ku influence ni a fio he pare mia pema. Solo ko whewai taimu e na o hangai o throw up ai structure. I he section tol noa, section tol taha. O throw up e whai structure o ku rain e na fio. Pia koe mawhai o ku wahewahe i hono malu ki executive, legislative, pia mo judiciary. I ene pehe o kai kia hamea koe interfere pe koe hala whaka perception pe ia pe koe how they understand koe nau mausia koe
go tango tau palpare ma he go at the beginning tau tano mafai tau tano be go mafai ako mafai ako. Te ke tau sia do foi structure operationalize mafai. Ka wege malava le volo aki ke faki ki me le volo wa. O ko kufa taha kuptolu hiwa kufa noa. O ne hanga ya o mai o fo tu ya. He ikai ke tau lava to mavahe ka re ko di liwe me go ya. Ka ka di liwe me go te di liwe fare ale. Ikai ke lava ya di liwe tua pe ko halongo ai tua ke ni di liwe u me go ya. Ka ko di liwe u me go pa ke fai feongo ngoi ko operations ka pa o ko me ai o fe ma he ka kai ka ko report ko ai ECE ai CEC ki he diriu fa politika ko na fai wana honful presente hiwa vale kakai ka ye na lo na to ke diriu ai ngai foi kup ko ni su to ne ko ya ai ko uhinga pe tau palparema tau toli he me ko ni ko ka ke mahinoi ai tau foi political structure mono operationalize mafai o mai kia tau tolo ya we ka pau de mahino be pa wa no fa madala ke kau high commissioner moilo me ngawe na ngawe ke recon new ke hanga transformer Singapore me massive ke to mari go na wa ha ni na eua o me ngawe na eua ko stable government mo anti corrupt government na mahu inga ga recon new ke stable faka politikale faka sociale kakai time da down na ne mahu inga ia ke without corruption ke anti corrupt pureanga sai o tangre ke kau hai komo mo ile mau foi social structure political structure ko fa oreva a stable government ia mau kato is in our pocket what I need you to help me get without the corruption kai lava funwa no moi mo progress mo fakala completely agree ka hai komo e kai ko me ko elito ai palapare ma tau tolo nothing to do with the mafai nothing to do with the structure is to do with corruption ka wale wa tarange ko ku analysis ko he kio ke ngai pot ngau ko hanga to ngai ko me ngui ko palapare ma ai o ku wa hexio ko lack of planning and poor implementations of oversight because oversight or implementation kia about the mau without a corruption put those two mechanism in ke whole kautaki accountable ke na fai dun hala pe I am a task force because mechanism ke na vigorously scrutinize oversight or monitor I implementation te tau cut off ngai fu wastage ai paanga more lau miliona te watu ki fata ko ni a foka ka fe ai public enterprise fa ai ki waka omba na ui ko tongi aki he mo full miliona ta ko fo stati ko na page ai ko foi kama apu pe ya foi fake pe yo o invest full miliona ko eket pe ku fe ia waka ko ha ni tamai ko waka ya ko he ka waka whakololo hau. Ang full miliona. Ai ko nga ko tayo nga waka ko me wa inga re wa ya. Ai ko siyo ko ke waste. Ai paanga lau miliona. Ko nga be ko action proper planning from action mechanisms ke oversight. Ke ta with corruption. Well about the with corruption. Establish ko me ma nga o si ui mai pure ura ki ke pure ilere pe kavene tu hau ki he interest e kau se hau da ai ko ga tu hau ai ko ye usa tau te ha issue ai
Kaya ada jatuh i continuously vahe i umea koni ka koin go o whakabori hifu mi tō mai kua ka ko ki folau pe solo ke ki ka toanga pe o takai ngā kore mai whine i ki ke walke ko puna te pon fok mai pe o ia po sa pa te o tau mai pike ne monite ne ongo i le lahi ngā we ka ku wai pe ki foi soft spot ke family fai mo kai ga fai malo ko me pene ke mo malah ya ko ia kai malo solo ko ta toki piki mai pe ke to fa malala te programa ko ka te ufinga mau pe ke puta sai ki tai mi so na pe ko ta kau panongo solo o fatu malo bito biben malo bito minista malava ma fenga mari ahon ke fa hoka ta polkalama lava ke pe nga ko ta ka muy ma ko na muy ma ta nga polkalama fa hoko tala monua te folau ke ma folau lele mo malu kata toki hoko te ka o fa biben waso koi kainga mau fa malo atu ka te mo tol i he lava ke mo ka mai i he ta polkalama fa osiko ye ke weekend it's a huge weekend ke katadol he tawai programa lava o loto lelei ka minista minister totol ka wai ton premia i he weekend ke na wafea mai ta programa ke fa tala noa mo ki na tol afika ak matu nga ko ia o ku ia ye pure anga pe hange ko fa fa matala ki mua o ku ia be ni kunau pa fetu taki mai pe o feinga ke eke ngahi issue po loa au pito ke fai pe ha fa fitiki ai ngahi me pe ka kuinga ka kuma lahi fononga pe ai prokalama ia me ngahi me ako hoko tai ni mi e ko me ai ako mo maho inga ia ai ngahi me ako no ko hake ko tai ni mi ki tau fononga mo ia ka ko konga ko maho inga taha ai ko taha ko o mai o prokalama i he ngahi prokalama ko ma fa hoko to ni o ku oange whainga maari lahi au pito ke o mai anga e ne lau mo ne viu mo anga e ne whakaukau pe koe mea totonu ia pe koe ikai ka mahu inga ke o mai ai wakai e tō tahako ia pe koe ia na e lava he weekend ke kau mai toko tolu koe ni kau minista e tolu koe ni o whahaukoa te tau proklama kau ai e minista koe ni o kune whalere koe ni kau mai ke proklama FATUFONUA fōu i he wike ka hau, mo mana tuka wike ka hau ka wike lahi ai tonga. Ko inga he koe wike ka hau na mea ke e pare mia, koe wike ia o kwhaia e tālanga ai pure anga, pea moe ka kakai e whanua ke whikaaki mga i whotu tu, te ke lava tokoni i hawhainga ki, i ukawenga kou nau teu i. Pea ko tui lere e proklama koe mi wha ne lua, pe te toki wakai ai, ko inga e lahi mo ua ai hoek minista ai i he proklama ko ia me tālanga ko proklama lahi ia whalere i tonga ma ulere pe me kamata ai wike ke ne os ko tui ko wike hoko mai te tau whei ngai ke whapapau o ku lava mai maha tau mani i guntunga ka o minista ko e whinga pe ke tau sio ke anga e nau potungau e ko kunau toka ngai takitaha potunga aue, pea tau whanonga i pe, koe ngā he te o mai peki nau tolu he konga ki mui koe o e tau, ke sio koe hae tu unga ku whakalakalaka mga hime pe ko au sia hea ngahi potunga aue koe ia koe mime koe kabe inga mga tau mua ia, ka koe hipe he ku loto lelei, ai kabineti ke huma ki tu ai kau minista o whaka umai ahono o mai information ka pau ke whanongo ai he press conference sai apito. Ka pau ku ke tok whanongo ai he ngahi polokalama mau whahoko atu pako whepe ha whahinga platform i social media ke lawa whanongo ai whafof ke tau mua ke a watu e u information ko ia mei he pure anga ke te mo tolu. Koe pure anga e aho. Hange koe tau whaanga maheni aki koe pure anga e aho koe pure anga ia o ku tau mau mea e u information pe aku tutonu ke tau popo i koe wakai e tau hekai
ai pure anga ko na tataki ko me na fai ke pure anga ko savalini ko me na fai ke pure anga pure anga ki moa ko pau ke lere pe whakaanga i ko mea ke tuplekina pe a lere pe mono popo ina tolu e ke tike lava o ri aki ai pure anga e koe waka ia o hekai tau ngahi mātua mo e tau whamiri ko toa pe mo ki tau tolu o tau whanonga i ko ngota pia waka ko tau tūlu ka toki tahi kono uhi ngai koe ki ton ke tau hanga o ri ekina ai pure anga o e aho ka tau o tolo o whinga i ke hoka ake hangai fu ka mea ai waka ke awa e tau heka ko toa ko hai ui he pure anga aho pa kumahu inga rewa i taimi lahi ke tau whatoka ngai ai ka kai koko o mo whiri mai ki whare area he ko ki nau tolu e whao me ai ai pure anga aho ka pau koe ke sa ia ha pure anga i ka kai ki whiri mai ko koe na ki whiri mai nau tō ki loto ka ko hinga ia o kunau tō mai ki loto ko na taimi ko na wā ko ki he tatake pure anga o don ko lahi taha ke tau hanga o tokoni ki nau tolu ko fu waka pe ia taha o tau heka ko toa ai mo tau ngahi mātua mo tau whamiri tonga ka ngoto waka ko ia o tatake he paremia aho ko ia mo ni kabineti ko tau mere mo ko toa ai pe hange ko asika me mea ka ko uhinga e ku atu ko uhinga be ko pure anga ko ni ko se pure anga ko ni ko November e mahal be hu ma pure anga fo we don't know pa ko hu mai pure anga ko ia e fetuku tuku ko toa rewa ki ai tau interest ko hinga pe ko pure anga ia o te tau heka he waka ko ia wa ku kwa ke tapu no whanga i wa ke tapu hono hanga hi mea ku mo whai ki ai ka o te ki whenga ke o te tau kau he hono whenga i ha whainga pure anga ke tau ratu mo ngai fu mea ke whenga i pe ke awa waka ke ngoto ko ngā pe he kwa ke tau sa ia he kau taki ko ia ke kau taki ia na mo whiri mai ko kai pe ke sa ia te tongi i he whiri ko i November ko ngai whiri ko whahe tau ko ngā ka hawa kakai o ku ke pe he whapoto ange kake ko ngā tai tau polo kalama ke ahoni pa malola he te kati mo tolu si mo kau mahi ngai polo kalama ka tak pe ngai whehu i koe ke lawa hau ka nau tolu ko ngā he ku mo usilo i pe ngai fau ngai tau polo kalama o ku tahpe pe polo kalama mo lere i he tuunga whae whamatala pe ku kai ke loto ke hanga toto tu si mau pe ngai polo ngai whamatala ko ia kai tuku ange ke lawa mahino tu ka mo tolu ai mea whai ke ai talanoa ai MINISTA ka ku fai fa malo la he tuia ki he tau ka sponsor ko tu ko modolo ku mo ke fa ma anu ngai por kalama ko no fai ku fa malo la he tu ki he South Pacific Loans albelia o firma me vai fa malo la he tu ki he South Pacific Loans selectable mo ka ta no ko ia a mamani o na tokoni i tau kainga tonga i ha whahinga taimi pe i he whika woua i he Cavendish Drive i loto Manukau thank you so much South Pacific Loans I think you are anything that you need to do with your to help your family especially pay your loans or pay your car pay your house anything just contact Select Bow and South Pacific workers 0800 88 98 88. They will be there to help you. Malo abito South Pacific Loans, ay tokoni ko doon be kumo fai ki he tau proklama ko ni pon media. Kaya nga tayo fa malo foki ki he page facing store, pe mo kinadolo kuna ufahoko nga ugabe mitong ek i fika hiva o Patawhihi Road, hanga ke tau mai pea building. O stu utai tonga ai uta fo o whakamumui taha ko ia ai page facing store. Ko utai ni teu i ki he ngahi aha koe ni a whakamea koe kaure kako o si tu uta duia. Ko tui te ke lava tori mo whiri ai ke taimi i he ngahi uta koe ni o kua o atu ki he tau wharekoloa. Ke tu taki ki he page facing store i loto nuka alofa te ke lava tokoni ki ai pe lava tokoni ia ke tau ngai polokalama ko ia. O whahoko atu pa me heni. Wharekos ulu whamalo lahi atu. Ia tingi mo tolu mo ke ia whea ai wharekos ko ni o ku kore atu ka tingi mo tolu. O ko hupeke Facebook a ko ia ai Francis Tickets tonga. Te ke lava pe ko lomi ia ia wai mea ke booking ho ka kosi ulu. Lomi i pe ko ia pa ke hangarewa o puka iki ai.
ai taimi ko ke whema o kosi ulo ai ko ngā ki ona ki te tāri ko lama te peko kia me ngā kai ho ata ko ngā we puka i peko whiha ke malolo ai peke ala peko a kose o lupa na hanga te koe peke whokile ke ngā we o ko dui koe whunga lele i tahaia koe ke te hawhi te tong mawahai ho puka koe uhinga bea ki whakawhainga maari ei ho taimi ke o demosi i o mai o fo tari fo loa kai lawa whai patongia koe maa whika hiva te whaaki pe page facing o Francis o Fatafehi Road i loto nuku alofa pa maloa tinga te modolu mo ki ngā no whakatau products koe kilipa me hafua unau original ka doa eni ke te kita mau hawhi du original ko ia koe Francis Tickets be lahi apito ngahi copy o kulawa pia whakataua koe silo be koe te kia o pe kiai ka original o mau whakataua tu han no copy original ada be te ke mau me te ke mau tolu pe aku factory warranty e tau e ua ke alo kosi aki ke te palpare mai a koe he koe original o mau hanga whakataua koe tau maka whamanatu ko ia mo e live stream at tesi i loto Brisbane te ke lava o whitutakia i whika kona o ase te screen lava tesi a tokoni at ka te motolu iha whahinga fia mao be live stream whatu o monga he maka pe ke tāwhalani monga he kote mo hafua ngai mea koia ka mo mea tau toki whilonga ko whuke mo maa ho wikeni fia i ho wikeni koe ni tau toki whilonga aki i he wike kahau